Lishonile Mbukeli anguvusele tindzabeni telulwimi lwesiswati la ku-SABC side Club Khoma e-Auckland Park eJozi tindlini tekusakata te-SABC nati lethamba yembili lomuhla. This is a historical event, first of its kind, where we are engaging directly with leaders of all 5 stems of the Khoisan community in South Africa. Hulumende uthi utibophelele kuhlanganisa sive semaKhoi neMasen lesilukene ekhatsi lesingakhulumi ngavilinye. The meeting of the Assembly of the African Union is extremely important, particularly at this point in time. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ingcungcuthela yenhlangano yebunye bemave ase-Afrika letawubanjelwa e-Ethiopia e-Addis Ababa kulembela sonvo itawuba ngulebalulekile. Hulumende uthi utibophelele kuhlanganisa sive semaKhoi neMasen lesilukene ekhatsi lesingakhulumi ngavilinye. Indvuna yelitiko letekubusa ngekuhlanganyela netindzaba tendzabuko nekubambisana vele Nkosini Hlabisa uvule ingcungcuthela yemalanga lamathathu eBoksburg lapho ke kutawutfolwa sisombululo kuletinkinga letinhlanga. Sive semaKhoi neMasen lesihlukene ngekhatsi sibukene nomsebenzi nomatima kulamalanga lamathathu latako njengoba kufuthi sithole isisombululo. Sikhuluma ngavilinye ukuthi sithathwe njengesive lesemthethweni kuleli. Lesive sibukene namacembu ngekhatsi lamanyende lokwena kube matima ukuthi uhulumende akhulumisane naso. Indvuna vele Nkosini Hlabisa ikhiphe umyalo lothi angeke kube nekuvota. Kepha kufuna lesive sithole isisombululo sikhulume ngavilinye. Lokuyindvu letawenda umsebenzi wahulumende ubelula. This is a historical event, first of its kind, where we are engaging directly with leaders of all 5 stems of the Khoisan community in South Africa. As you rightly indicated, we are not much interested in getting a new elected structure. This is a consultation process. Lobuke litiko letekubusa ngehlanganyela netindzaba tendzabuko eParliament eDokotela Zweli Mkhize ugcizelele ukuthi angeke kube khona ngenelela kwemacembu etepolitiki kuloludzaba lokutawugqugqutela ngulamalungelo elikomiti lokungahle kuhlakade ngekhatsi lesive semaKhoi neMasen. We are not going to be lobbying you for party political support. We will come there when it's the time for it. Right now, the issues are too serious to drown them in party political mobilization. So we will not take anyone who thinks is going to play that. But now the committee is clear. Lokufuna ngilesive semaKhoi neMasen ukuthi sithathwe njengesive sekuqala kuleli nelwimi lwabo libhale luhlwini lomalimi lasemthethweni kuleli. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ingcungcuthela yenhlangano yebunye bemave ase-Afrika letawubanjelwa e-Ethiopia e-Addis Ababa kulembela sonvo itawuba ngulebalulekile njengoba ke leli vikati libukene nekungadindi kutepolitiki netekuvikela. Mengameli utawuba ingcenye yelithimba lelitawukhuluma kabanti ngekuthula netekuvikela kule ngabazi. The meeting of the Assembly of the African Union is extremely important, particularly at this point in time when there are so many issues to be addressed and challenges, particularly conflicts on our continent. West Africa is going through a challenging time as well, with coups that have happened in a number of countries. The Sudan is going through enormous challenges, with many people who have died and been displaced, and when there is civil war raging. And we here in Southern Africa are also going through a most challenging conflict in the DRC, where fortunately we are seeking always to restore peace and ensure that the security, our forces are still in the DRC, and the ceasefire that we've been calling for, we hope that it will take hold and be consolidated so that our forces can come back home. Leke kuthi abe ngusihlalo wemkhandlu lobuke tekuthula nekuvikela lapho ke kutawudzingidwa lembi leqhubeka eMpumalanga yeDRC. Kulokunye mengameli kulinzeleke ukuthi yathule umbiko ngetekuthula nekuvikela kule ngcungcuthela letawuthatha emalanga lamabili.
Mengameli we-PAC Mzwanele Nyonso uthi nanobe bayingcenye yahulumende welibumbano wavelonke kepha-ke bayayikhumbula i-AZAPO kule phalamende yesikhombisa kude batochubeka nekulwela umhlaba webantfu labamnyama. Bekakhuluma ne-SABC ngemuva kwekuthi i-AZAPO ihluleke kuya iphalamende kulandzela lukhetho la 2024. I-PAC ne-AZAPO tinhlangano letatiwa njengaleto-ke besolo tenda lubito lwekuthi kubuyiselwe umhlaba kubanikati. Sekuhambe iminyaka letinhlangano titama kusebenzisana kepha-ke solo akucaci. Ngemuva kwekuhlikihlo kwezivumelwano sekusebenzisana kule minyaka lemithathu lengcile ngenhloso yekungena lukhetho bamunyelwa nga-2024, i-AZAPO ne-PAC basatinatina umcondo wekusebenza njengelicembu linye. Njengoba lukhetho lwanga-2024 sebendlulile, i-AZAPO yehlulekile futhi kuya ephalamende. Kepha umbuto lokhona uthi ngabe le nhlangano ya Steve Biko kancane kancane iyanyamalala kude politiki. Kepha mengameli we-PAC Mzwanele Nyonso uyakuphika lokho. An organization whose history is as rich as AZAPO and as rich as PAC cannot die. Even those who predicted the death of AZAPO, the death of PAC, most of them, we personally attended their funerals. They are dead. Kepha manje kuhulumende olubumbano wavelonke loludzaba lwekubuyiswa kwemhlaba kubanikati benzabuko lundzaba mlonyeni. Kanzi Nyonso uthi bayayikhumbula i-PAC ephalamende kude itobasita ekulweni nalokuthi kubuyiselwe umhlaba kubantu labamnyama labede. Uthi PAC ne-AZAPO ngeke wakuhlukanisa. AZAPO is us and we are AZAPO. They are our brothers. Kude lokuphatheka kusukela kwasayinwa lezivumelwano saletinhlangano letimbili sekusebenzisana. Kepha mengameli we-AZAPO Lilunga le-MK Duduzile Zuma Sambudla liqolisile kumabhalane jikelele we-MK Floyd Shivambu ngetinhlamba bekambheca ngato ku-X ekucaleni kwaleli viki. Ngalesibili Zuma Sambudla watshola ukuthi akaxolise kuShivambu nakumagatsha alenhlangano uma kungenjalo utalufota lolumandi nalolufaka ekhansi ukuthi-ke ephucwe ubulunga bakhe kuleli qembu. Noma kunjalo ukuxolisa kwakhe kwekuqala bekungakabheki kuShivambu lapho-ke athe khona bekakhuluma ngaloko lokwenteka kule nhlangano ikakhulukati lokwendiwa ngulomabhalane jikelele we-MK. Kuxolisa kwakhe kwakamuva Zuma Sambudla uvumile ukuthi wephule umthetho wokutiphatha wale nhlangano. Ucele luxolo kule nhlangano kubalandzeli ephalamende kanye naku-Southern Caucus of the Pan-African Parliament. Kumele ukuthi kuphela tinsuku letisikhombisa tibe tilungisiwe tingcinamba temanti eJozi. Lokhu-ke kushiwo ngusodolobha welidolobha laseJozi Dada Morero kulandzela ukuthi takhamuti taleli dolobha tingabi nemanti lahlobile ekunatha emaviki lamathathu. IJohannesburg Water ithi-ke isebenta ngekutikhandla kubuyisela emanti esimeni. Sodolobha weJozi Dada Morero uthi emaphesenti lange-60 etindzaweni letisemadolobheni tide emanti kunatha lahlobile. Letindzawo tifaka ekhatsi iHillbrow nemacenzelo lelapho takhamuti tivete bulukhuni letihlangabetana nabo. There's a tank in Newville whereby there's a pipe that is leaking, so we're fetching water from that pipe for now. Building, I think they put in a borehole system because of the issue of water in the area. It's been 2 weeks, it's water, after water it's electricity, so we can't have the two. Tingungu letigcina emanti iBeria neDoornkop tinguletinye letitsikameteyile kanti makhansela endzawo athi lidolobha liyehluleka kusombulula lenkinga njengoba sekuphele inyanga kungenamanti. My residents have been sitting without water for over 3 weeks, and I'm talking about absolutely no water. Section of Ward 66, that is the poorest of the poorest. The people have to walk kilometers of buckets on their heads to get water. Kids, children, old people, young people, and that is inhumane. IJoburg Water ithi kushoda kwemanti kubangelwa linani lebantfu labafuna emanti kanye nekuncanyulwa kwagesi kulamanye emaphampi. Sodolobha Morero uxolisile ke ngalesimo. We are now pumping from Rand Water, and then we'll pump into the systems of Joburg Water in our reservoirs. So by the time the reservoirs would be filled, we think that it will take a good 7 days. There are interventions that we as the accountable water utility needs to do. Some of those interventions are these restrictions that we present every night is not to apply punitive measures, not at all. Letakamuti titsi seditawukholwa ngekubona. Kuletinye uMasibiya ititolo
Insha yebulili lobusikati eMlazi eningizimu yaseThekwini ibeke inqabhayi kubalingani bayo ukuthi ke bathimisele ngekulwa nekwanza kwe-HIV and AIDS nabogcunsula. Asikomukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma ucetha kungena tisekhona hlala nathi. Munye wemadvodza labekwe licala lekubulala abantu labayimfica esehlekalweni sekudubula uncishwe ibheyili inkantolo yamanje yakabhokweni. Bongani Nkosi usolwa ngekudubula bulale bantu endzaweni lethengisa tshwala iPinari kulenyanga leyengcile. Manje Nandi Mhlanga uthi bameli baNkosi behlulekile kuletha ubufakazi lobucinile bekuthi ke kungani Nkosi kufanele athole ibheyili kuleli cala lesithupha. Useboxini ulindzele kuva ukuthi Stoughton isigwebo sakhe Bongani Nkosi ufake isicelo sebheyili kulandzela kusolwa ngekudubula abulale bantu labayimfica. Nkosi ubukene nemacala ekubulala la imfica linye lekwetama kubulala kubamba inkunzi lokuhambisana nekulimata kanye nekuvimbela umthetho ukuthi udlala inzima yawo. Akhipha sijubo manje Nandi Mhlanga utshelele enkantolo ukuthi Nkosi akakaniketi ubufakazi lobanele ukuthi anganiketwa ibheyili. The type of schedule which accused is facing today is that accused is facing Schedule 6 offense of killing 9 people and also the robbery with aggravating circumstances and defying the ends of justice and the attempted murder. Nakifaka sicelo sebheyili ummeli waNkosi Nkosi Ngiphile Maloka utshele enkantolo ukuthi Nkosi bekativikela kanti futhi umndeni wakhe uthembele kuye. The court could reserve its judgment based on the type of schedule. The court also gave an instruction that this case must proceed on a Schedule 6. Kulinzeleke ukuthi Nkosi abiyele enkantolo mhla tinge-28 kulenyanga letako luphenyo luyachubeka. Insha yebulili lobusikati eMlazi eningizimu yaseThekwini ibeke inqabhayi kubalingani bayo ukuthi bathimisele ngekulwa nekwanza kwe-HIV and AIDS nabongcunsula. Beyingcenye yemkhankaso wenhlangano lengenti inzuzo iGirls Effect. Lo mkhankaso wendeka nje kugujwa liviki lekufundisa ngabogcunsula nekubaluleka kwekusebenzisa lijazi lemkhwenyane. Laba besifazana abasebancane bahlala eMlazi eningizimu neTheku nekuyilokishi elikhulu esifundazweni. Bathi ukungabikho kwemisebenzi kanye nokukhulelwa kwentsha kuphezulu lapha le ndawo kuthiwa iyaqhubeka nokuba enye yezizinda zesandulela ngculaza nengculaza esifundazweni. Laba bathi bafuna lokhu kushintshe njengoba beyingxenye yomkhankaso wenhlangano engenza inzuzo iGirl Effect. Emicimbi kanjeni ibalekile emphakathini ukuthi sazi ukuthi ziningi indlela zokuthi senze izinto kahle ngocansi. Esikanje sisiza kakhulu as abantu abancane ukuthi sikwazi ukuthi umuntu esifazane uphatha kanjani. Inhlangano iGirl Effect ithi ikhathazeke kakhulu ngezibalo eziveza ukuthi eMlazi kunesibalo esiphezulu sabantu abasha abaphakathi kweminyaka engu-15 ukuya ku-24 abahaqwe isandulela ngculaza. Bathi kubuhlungu kakhulu ukuthi abanye bangomama abasebancane. It's one of many things. Firstly, we are targeting young, vulnerable people, and the statistics are telling us that Umlazi is a region that's burdened with SRH issues and also high mental well-being issues and also high economic empowerment, where the unemployment rate is quite high. Le nhlangano ithi inethemba lokuthi izokwazi ukuthi ihlolele isandulela ngculaza kubantu abangu-2000 emkhankasweni yayo ekuzwelonke. Mlonde Khatebe, SABC News, eMlazi. Takhamuti takuleli etifundzeni letehlukene tibungatalanga letitsandzani. Isanthakho ePitoli ithengele bagibeli bayo tipho ngenhloso yekucucutela luthandvo ngaphansi kwemkhankaso wayo wekucinisekisa kuphepha emigwaqeni. Asesibukeke nakuletinye tifundza ukuthi belibungatwa njani lelilanga. Bevuma umoya welithandvo lamuhla ekuseni erenkini ematekisi eBosman ePitoli. Isanthakho beyicucutela umoya welithandvo ifuthuma tanhlitiyo tebagibeli lebebamoyitela kulandzela kutfola timbali naletinye tipho. I feel happy. I feel happy. As a woman, do you feel appreciated? It's Valentine's. A lot. I feel. I said I can't wait. I just wake up and watch and then get the bus and go to Pretoria station and go and see what's happening. And then when I get here, I become so. I can't explain.
but I'm so happy for the flower. Kusenjalo eCebeke eMpumalanga Kapa takamoti begqiwe imahle letibovu neleti-pink ditsenga timbali tilungiselela lolusuku nebusuku lobuhambisana nelitsanvo. Somabhizinisi losemkhakheni wekuluka uthi ulindzele kwenta imali lenyenti lomuhla. I love Valentine's Day. I love the reds and the chocolates and the roses. And that is why we chose our wedding day to be this close to Valentine's Day. Kanze eThekwini kuyaqhubeka kubungata waleli langa. Kulesinye stole eFlorida Road kuthengwa timbali letingetulu wa 20,000 kungakafiki leli langa. Lenyuke mhlaba wonke jikelele lizinga lekuthengwa kwema-rose njengoba tiTanzania tibungata lilanga letiTanzania. Lokhu ke kuholele ekushodeni kwawo kuleli. Kanti ke kuthiwa imbangela kuguquguquka kwesimo selitulu. Bathengisi bato ke kuleli kubite ukuthi batilanze emaveni angephandle bese kukhula inzengo yato kuleli. Nanobe kunjalo akubacedi emandla labo ke labafuna kuthengela laba bathandzako ema-rose. Lilanga lalomuhla lilanga lapho bantfu bathengela abalingani babo tipho kubungata lutsandvo. Kanti timbali ngulesinye setipho lesihamba embili lomuhla. Lizinga lokuthengwa kwetimbali lunyukile kakhulu kanti isitolo setimbali sithi sibalo sebantfu labafuna timbali sisetulu futhi silungiselela nalaba labatawuthenga ngemzuzu wekugcina. We're expecting to see 25,000 orders this year, which means we're expecting to create love and connection between 50,000 people. Jason's Flower yona ithi liyakhula libhizinisi kusukela kucale liviki. Beyilungiselele tinyanga letimbili tonke lolusuku. Iyakhala kepha ngemithelela lemibi yokuguquguquka kwesimo selitulu lokulimate imakethe yakuleli lokwende ukuthi bese tithengwa ngaphandle kwakuleli. Roses, it's a little bit scarce. So that's why we need to go to the imports, your Fiocchinias, which is going to cost you much more. Qatar Airways Cargo ithi isebende ngalokuphindwe kabili kute uhlangabetana nesidzingo semakethe lonyaka mhlaba wonke jikelele. For the period pre-Valentine's, we will carry double the normal volume of flowers that we would carry during a regular month. And that's also reflecting the fact we double our freighter capacity into the flower producers in Africa. Titolo tetimbali tithi lonyaka bantfu baphana tipho lekutimbali letihamba nabo nopopi, emashokolate, iwayini noma tipho letinemagama alabo laba batsandzako. Lokhu ke kusita kukhulisa umnotfo wakuleli. Nazivakashele kumakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Sibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibusiso yini umlaleli langayilindzela lomuhla ihlelweni? Alishone Rebecca ngeke nakumbukele ekhaya kulisuku letitsandzana kulosihlanu nzamba manathi ke lesitiphethe lethamba embili kulihlelo letiphuma embiteni. Simeme lovisi la kasasa njengoba ke sengedwe ngesikhathi sekuthi labo labathola imali esibonelelo sahulumende bashintsheke emakhadi abo balenzele ke inhlelo takamuva kuteke bakwadi qhubeka bathola ke imali esibonelelo sahulumende kule live. Kusifunda sethu sempumalanga bekathe kulanga lesibili lekusekulalela kwesicelo sebail sanange umsola wesibili kunaleli cala lekudutshula kubulawa kwabantu labayimfica ePinari ngaphandle kwedolobha laseMbombela kuso lesifundza. Thiyake indlebe kumsakato likwala FM ngesimbi yesithupha simade kube insimbi yesikhombisa kulihlelo letiphuma embiteni. Akwanze mlingane nelithimba lakho bela sondele mnanzi mbukele ekhaya. Mbukeli dikuca lapho talomuhla asiphindze sihlangane ngalokudako kanti ke mbukeli dikhona tezizulu makubumbana insimbi yesikhombisa lomuhla nzambama kuyo lenkundla. Impela sondvo lenhle ungaphuthelwa simo selitulu ngemva kwetitolo.